Ayo, ayo. Mbak. Oke. Kita aman di sini, Pak. Biar mereka tembak-tembakan. Cuk, tentara apa ini? Wow, what's up? Ya teman-teman, balik lagi sama saya Agung. Ya sob, kali ini kita bakal lanjut Pak, lanjut game ini Pak. Apa ini? Call of Duty WW2 Pak. Ya ini kemarin kita udah menyelesaikan Stronghold ini ya, yang kita apa? Itu kita kehilangan Zussman ya, tapi ternyata ada Zussman. Sekarang kita lanjut di sini Pak. SOE, nggak tahu ini apa, misi apa ya? SOE. Gak ngerti Pak. Ya langsung aja kita gas Pak ya. For a month we've been tightening the noose around the last escaping Krauts as we roll towards Paris. But like a cornered rattler, you can bet they got one last strike. Kita move forward ke Paris Pak. Oke. Kita start. Select difficulty, kita harus recruit Pak. Susah Pak. Normal meninggal Pak saya Pak. Recruit dulu Pak. Latihan. Nah ini Zussman. We received intelligence from the resistance about a German train carrying V2 rockets for an attack on Paris, refueling near Argenton. That gives us just enough time to move our team into position. It must be stopped. You proved yourselves in Marigny, which is why you'll get the opportunity and the privilege. Okay. Thank you, sir, but Ini di helmnya ada angka-angka 1 itu kayaknya itu ya. Apa? Tim 1 itu. Wih, ada cewek Pak. Masuk akal. looks like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've Agent. been working with the resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marigny. Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. Funny. Look, this is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. Our liaison in the resistance, Rousseau, will provide support as possible, but attacks on their network could mean we're on our own. Oh, The fate of Paris is in your hands. kita naik kereta apa nyerang kereta? Nggak jelas ini saya. Saya nggak mudeng bahasa Inggris Pak. Reminds me of the time we parachuted into Vercors. Ambushed that Ooh. Gestapo patrol. You're just an old Komandannya cewek Pak. Tembaknya cewek, tembaknya unyu ya, kecil gitu. All right, there's our target. You gotta give this Oh, girl some kan? credit. Train's right on time. Kereta Biggest train I've ever seen. targetnya. Thickest armor too. It's a Panzerzug. Those V2s have a range of 200 miles, more than enough to hit Paris. We can't let it reach the launch site. Enemy movement up ahead. Oke. All right, Vivian, I'll take them out. Turner, that'll be your signature advance. Daniels. Oh, kita tetap Daniel Pak. Marigny, you'll provide them with Oke. fire support. Come on. Oke Pak. Let's go. Oke Pak. Everyone stay. C sneak. Pressure's Oh. on. Take out the sniper. Use your knife, Daniels. Sebentar. Saya nggak ngerti maksudnya apa Pak. Oh, GG meninggal. Saya nggak tahu maksudnya tadi. Everyone stay low. Oke. Pressure's on. C. EG. Pala saya bom. Shit! Crowley, train's leaving! Come on, we can't let it get away! Ayo. Kita kemana? Ayo. Ayo.
Mbak. Oke. Kita aman di sini, Pak. Biar mereka tembak-tembakan. Cuk, tentara apa ini? Weh. Mana musuh kita? 6. Oh, sebentar. Shift. Oh, di sana, Pak. Kita ke sana. Ayo. Ini tentara nggak tahu apa-apa ya gini nih. Aduh. 6. Weh. Wow, nakal ya kamu ya. Duh lo. Meninggal, ayo. Meninggal. Aduh. Bentar. Saya cari teman-teman di mana, Pak? Stop train. Oh, situ. Waduh, kita nggak punya apa-apa lagi. Wah, ini kok shotgunnya jelek gini sih. Hehehe. Oh. Sakit, Pak. 6. Bah. Oh, sakit, Pak. Oh, kita ke situ. Oke. Ke situnya gimana, Pak? Waduh. Hei. 6. Oh. Oke. Oh, iya, oke. Aman. Dikejar ya? Kita lewat mana, Pak? Oh, ke sini. Oh. Loh, ini teman-teman kita kemana ya? No ammo, bagus. Sebentar. Tadi itu gimana sih? C ya? Oh iya, C. Kita disuruh ngapain sih tadi? Misinya apa sih? Misinya nggak jelas gini. Take out the sniper. Use your knife. Knife. He. Oh, he. Oke. Behind enemy, he. Oke. Oh, gitu. Well done, Daniels. Now the officer. On you go. Mana? Shoot the officer. Shoot the officer. Mana officernya? Oke. Oh, gitu ternyata misinya. Koplak. Daniels, stay with Crowley. Stay with crawling. Oke, iya ya, sabar. Masalahnya itu follow 13. Waduh, lagunya kok mengerikan ini, takut saya. Open fire! Oh, Crowley, train's leaving! Come on, we can't let him get away! Susman ini. Grenade! Kita kemana, Pak?
Stop the train. Saya nggak tahu ya, pokoknya saya lari aja. Kita harus ke sana. Bentar, reload. Oh, 6. Aduh, banyak, Pak. GG. Aduh, susah, Pak. Susah, Pak. Kita kemana ini? Oh, ke situ. Enam. Oh, sorry. Change of plans. We've been spotted. Take command, okay? Storing up! We gotta move! Can't move! NN. Enemies at the post office. Coming at you! F. Apa sih ini? Meninggal kamu. Now! Shit! Enemies ahead. Fire! We'll never make it! There's still time! Aduh, talang tak tembak goblok. Ayo. Kita lewatnya mana, Pak? Waduh. Aduh, kok ya ada ginian kamu itu. I got you! Kamu kok yo cupu gini sih. Ada bom itu loh. Give me the cover! Waduh, kamu di mana, Pak? Wes, sini aja. He's gone! Meninggal, Pak. Toss it out a grenade! Kita kemana, Pak? Saya masih bingung ini. Oh, keretanya situ. Oke. Lewat mana, Pak? Aduh, nggak bisa ya, Pak. Aduh, lewat mana ini? Wah, lewat situ ternyata. Waduh, ngulang ya. Enam, shift. Aduh. Oh, ke sana. Aduh, saya bingung. Ke sini ternyata. Gimana teman-teman tadi? Oke. Change of plans. Aduh. We've been spotted. F. Storing up! We gotta move! Ayo. Move, fellas! Meninggal kamu, ayo. Aduh. Enemies ahead. Fire! We'll never make it! Come on! There's still time! Aduh, tembak saya jelek, Pak. Aduh, kok yang ngene pisan. Charlie, train's leaving! F. Let it get away! I can't walk! Weh. Ampun, weh. Ampun, ini teman saya di mana sih? Use some help! Here you go! 6.
Aduh. Ayo. Ayo. Ya itu. Mamam tuh. Ah. Ayo. Aduh. Aduh. Tembaknya itu loh, Pak. Enam. Change of plan! We've been spotted! Oke. We gotta move. Kita ke sana. Enemies at the post office. I can't move. Come on. Oke. Kita G lagi. We're making a break. Now. Aduh. Dasar sialan kamu. Ayo. There's still time. I can't walk. All right, everyone. Throw the grenade. First aid kit's ready. Go. Train's leaving. Aduh. Let it get away. Nailed it. I can't move. Cut through the post office. Aduh, Pak. Kok dapat senjata kayak gini terus sih saya? Aduh, senjatanya, Pak. Aduh. Nggak ada senjata yang bagus lah, ha? Ayo. Please help me, sudah nggak ngurus. Ayo. Ayo. The train's getting away. Daniels, get the door. Caranya gimana? Ngopen dedornya gimana, Pak? Oh, aneh-aneh aja kamu. Get that door. Sampai tak bom loh, Pak. Daniels, open the door. Oh, ini tah. F. Oke. Pak. Meninggal, Pak, saya, Pak. Daniels, get up. Oh. Everyone in the jeep now. Waduh. Susah ternyata, Pak, ini, Pak, asli, Pak. We need to stop that train. Kemana? Oh, itu ke sana. Oke. Hold on. Oh, saya jago kalau gini, Pak. Oh. Stay on the path. Oke, kita ke situ. Kita ngetrail ke sini, Pak. Wuhuu. Mantap jiwa. Can you see it? Mantap jiwa. Oh. No. Oh, kemana, Pak? Oh, sorry. Sorry, drivernya lalai. Aduh, nabrak. Working on it. Oke, sorry, Pak. Saya bukan driver. Waduh, gagal, Pak, nabrak, Pak. Loh, kok ngulang di sini? Aduh. 6. Change of plans! We've been Oke. spotted! Terus kita ke. Oh, itu, Pak. Get your ammo. Ammo. N. Enemies at the post office. Kamu itu jalui ammo malah. Aduh. Iki wae asu iki jangkrik. Enemies moving. I can't move. Anjing sialan. Kok banyak anjing sih ya? Saya mau minta peluru. Aduh, kesini lagi. Enam. N. Daniels, I got ammo. We gotta move. Ayo. Fire in. Enemies at the post office. Ayo, mana anjing-anjing itu? Move, fellas. Bentar saya nolong ini, Pak. Kasihan, Pak. Somebody help me get onto the train. Hang on. Shit. Enemies ahead.
Wah, ya meninggal Pak, saya yang meninggal. There's still time. Wes kamu di sini aja. Crowley, train's leaving. Damn it! 6. Aduh. N. Sir, ready for ammo. Here you go, Private. He's breaking for cover. Oke. Oke. Dia lagi. Toss it out a grenade. Ayo, ayo. Aduh. Nggak tahu, saya tak tembaki semua. Grenade out. Suwaket Pak tembaknya mereka Pak. Wih, tembaknya sekali nembak 3 Pak. Aduh. Ini easy aja kayak gini Pak. Lob it a grenade. Oke. Ayo. Mana Pak pintunya Pak? Mana pintunya, weh? Daniels, get Mana pintunya? Get the door, get the door. Oh itu Pak. Loh kan? Tadi udah tak itu nggak bisa. Aduh. Take some ammo, Daniels. N. Aduh, anjing ini. Gak suka sama anjing saya ini. Dasar sialan anjingnya. Toss it out Ayo. a grenade. Oke. Aduh. Dia di granat nggak apa-apa, Pak. Crowley, train's leaving. Loh kan pakai senjata ini lagi. I have a first aid kit. Ayo. Enemies moving. Ayo. Ayo. Hei. Ayo. Hei, mana musuhnya? Ayo. Hei, pintunya nggak bisa dibuka. Jamban. Ayo. Pintunya nggak bisa dibuka, oi. Daniels, get the door. Mana pintunya? Oh, ngulang ditembak-tembak lagi. Bagus. Daniels, get up. Everyone in the jeep. Aduh, kok susah ya? Oke. Iya ya. That train. Kita ikuti keretanya langsung dari jalur sini aja ya. Hold on. Shit, Oke, look nggak out. takut. Oke. Trees are coming down. Oh, nggak bisa. Kita ngetrail, Pak. Wuhu. Hang Oke. on. Siap. Can you see it? Oke. Oh, waduh. Ampun. Ini easy aja kayak gini. Hard gimana? Working on it. Normal gimana, Pak? Oh, Get in the way. lewat mana, Pak? Woi. Woi, ngawur pelanggaran itu kartu merah kamu. Punch it. Aduh. Oh, jalannya. Oke, siap. Kita di ini kayaknya kali iki, Pak. Aduh. Waduh. Ditembak-tembak. Sakit itu, Pak. Tembaknya, Pak. Oke, kita lewat mana? I should have drove. Now's your chance. Take the wheel. Oke, sekarang kita yang tembak-tembak. Line them up.
Oh itu. Try to hit them! Keep steady! Oke. They're throwing grenades! Tank! Bentar, kita nembak yang mana sih? We gotta get to the front of the train! Kita nembak yang mana? Keep firing! Up top! Aduh. Inside the train car! More coming up! SG! Oke. Oh gitu. Nice, Daniel! Get us out of here! Kita nembak yang mana? They can't hit us! Aduh. Waduh, susah, Pak. Woi. G. I got it! Oke. G. Oh, saya malah pencet F. Goblok. Oh. Ditabrak kereta, Pak. Gila, Pak, ini, Pak, misinya, Pak. Ah! Things coming apart! Jump! Gila, Pak, misi, Pak, ini, Pak. Misi ini gila, Pak, asli, Pak. Space. Oke. Oh. Gila, Pak. Asli, Pak, gila, Pak. Itu kalau kita orang asli itu meninggal, Pak. Meninggal, Pak, asli, Pak. Loh, kayak gini masa nggak meninggal ya? Nggak masuk akal. Oh, lo. Aduh, kerusuhan ini, Pak. Kerusuhan. Logika kita walaupun itu loh, Pak, apa? I'm coming! Hang Kita on. jumping dari mobil loh, meninggal, Pak, kalau tabrak kereta, Pak. Holy shit! Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles has Jusman! a camera. Pearson might even get off our ass Okay. in 5 damn minutes. Look out! Follow me. I'll take you to your Okay. platoon. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. Loh, ini bukannya wanita tadi, beda lagi, ta? First aid kit Okay. here! Bentar. Aduh. Aduh, Pak. Saya bawanya kayak gini. Oh, ini ada senjata bagus F. First aid kit ready! Amping ya kepalanya ya. Ayo. He's dead! Here they come! Daniel, first aid kit ready for you! Apa, men? Sudah tak end loh. I need that aid kit! Oke. Catch! Sebentar, ada bom. Oke. Nomor C, Pak. Aduh, no ammo. Saya nggak ada ammo. F. Aduh. Ayo. Grenade out! Ayo, meninggal kamu, ayo. Aduh.
Banyak sekali musuhnya. Oke. Aduh, susah, Pak. Ayo, meninggal kamu. Woi. Reloadnya lama, Pak. Senjata ini. Woi, kok plek-plekan kamu? Kelamaan. Brave. Aduh, ini senjatanya mana sih? F. Meninggal kena bom saya sendiri. They're making a break! Enemy grenade! Ayo, meninggal kamu. Pak, gak ada senjata yang bagus, tak? F. Aduh, ini senjatanya nggak ada pelurunya, Pak. Jusman mana? From the north! Straight ahead! Throw the grenade! Oke. Aduh. Ayo. Dasar anjing kamu. Ayo. Nah, saya nggak peduli kamu. Teman atau musuh tak tembak kamu. Aduh, siapa ini? Oke, sudah. I believe these men belong to you. Oh, ini tuh, bukannya perempuan ini tadi sama kita. She killed a crowd that was gunning for us. You'd at least try to capture and interrogate them first. There would be more trouble than they're worth. I thought we lost you. Looks like you did some damage. Oke. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that things didn't go exactly as planned, but on the bright side, we've just alerted every goddamn German outpost in the whole area, so we gotta get moving. Come Not on. until we finish the mission. Isn't that right, Major? We'll need your help in securing Don't know intelligence how, from but the Zus and I wreckage. survived wrecking that train long enough to Sebenarnya find itu keretanya ourselves disuruh rendezvous hentikan, with a bukan French gal. menghancurkan. Goes Tapi by kita Rousseau. hancurkan, Pak. She's a member of the resistance, and if you can believe it, she made us paw through the wreckage for some papers. She needed them for a mission in Paris, and she had a job for us. Ada job for us. By blowing up that train, we bought Paris more time. Now the resistance is going to use the papers we secured to infiltrate a Nazi stronghold in the city. Sign me up. Oh, gitu. Berarti kita habis ini disuruh ke Jerman ya. Gonna use paper we secure infiltrate a Nazi stronghold in the city. By blowing up the train we book Paris. Kita dibawa ke Paris lagi. Oke, sob, ternyata misi kita hari ini ternyata menghentikan kereta, tapi kita menghancurkannya. Dan saya cupu sekali ya mainnya. Oke, sob, saya rasa untuk Battlefield WW2 ini yang part ke-4 show ini saya akhiri dulu sampai di sini. Besok kita lanjut untuk misi selanjutnya ya, Pak ya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa subsnya ya, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, akhir kata, happy gaming and see you sob.